Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai chang er ni khat ninga ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai SBI Churachandpur branch kharshi tui rung patpui mun kaya longchang sul longa chung hai sansuk man Ministry of Home Affairs MHA in avoinga na dingin unlock guidelines at langzar Football in chuk na ipat sala hongani tu hin chanchin kim changlemin State Bank of India Churachandpur branch pui tak chu thunok umma pawa dingin kharshi ani SBI Churachandpur branch poimo le lun MML hinga kharthut ani na sanchu SBI thoktu covid shipui kai musuk ani le ani Churachandpur SBI branch manager in thusuk asimna achun Churachandpur SBI ya thoktu pakhat covid shipui kai musuk ani lein bank a sumlak dok thunlut le sindang shim la chol shri ani bank building le a sevel hai po damdoi manga suk faina sin thoding in malak me kani SBI mangtu hai po shi thim na kangen ti in manager thusuk chunashil Manipur Police Commando kakchinga hai chun tharam ni som thum sang ni som ni khan suknu bazara kani opium kezinga zet anman hingzat rau kani hi suknu bazar khongnang ma khong muna anman ania kani hi mi pahni numei pakhat le pasal pakhat kuta in thoka anman ani mana hai hi monglen phai Churachandpur khomi anni Tharam ni som thum sang ni som ni zani tuk jingkarin matak khan tui rung patpui mun kayan thok Pherzol district along launch pakhat fuller tol pana in tol tha chu latak an tol ma in ayeng lon sur lai si tatuk wangnei thak takin pakhat khom hring nei mang lawin achung hai po sansu kan ni long nei tu hi fuller tol vai ni in ei thulak na chuna shila long hi pu zawa in thum na tol na dinga a reserve nia shilani long sit tu ka chung ei shi thei hai chu patpui mun mi parit pu zawa Reverend Vanlal Ringa Pilal Ro Khol le anaute nuhak lal changpui nuhak thanglin nem nuhak Nancy nuhak Elizabeth tlangwal zolbat kung le ngampa bungmi mi pathum anrengin mi som pakhatan ni long hi patpui mun kaya in thoka kai masatak thingpui kul kai khom antlung ma ayeng lon sur lai changsulin apila hi nga longa changsul hin longa chung hai po hin long hi suksan lowin an chung zinga longchun asuka fen pein longa chung hai thaphang khek rol chu thingpui kul ramri khain an lo shita an rangthei ang taka sansuk na sin thoding in longin an no zui nga lani thingpui kul ramri khai tlom ngai na zar le pathin thangpui na zarin luvomin mangum der lowin longa chung hai po sansu kan ni ti in ei thulak na chuna shil long hi inglei taka changsu lam ti ching taka she ni no sin khom thum no phur ron talu overload leya pil ni tak dinga ring ani thu ei thulak na chuna shil sa longa sit tu khai hi him taken patpui mun thui tlung an ni ta a wangai sum tuk lal pulal vul moya mo chun sit tu khai thahol na in boisun hin thlai thleng abut saiding ni in ei thulak na chun a shil bok ei ram abikin wangai ren subdivision Pherzol district hi lamlin a thano ema Furu tuitlak phalem chu motor an lon mu mal thei tangai no lein aram mi pui hai hi tuilin ti lai ni sin khom chamlawa tui rung longa in to langai pek lak hi apoi em ani ei rama hin lamlin thatak afura thala mangtlak lamlin ei nei chu ahun ta hle limta tharam ni som ni paku sang ni som ni zandar ru ka chanve le dar sari chanve in karkhan purem rut sang Hmar Scholarship HSA president abaik chu misul tu ti shit lavin an rosit pek purem rut sang hi Scholarship district Thara umania keifang saitwal district Moloma fe in keifanga in thoka Scholarship ahung kir chom khat zawin amotor akang thu nawpang pakhatin awashela amun awatlung chun akang ding po chu alo kang sit ta ani Thiltlung hi an rangthei angin YMA hain police in street tiren an suizui ngala misul bike rotu hai hi manin dan angin an phu tok shemna pek ni hai sin no ma tak zet purem rut sang Scholarship town HSA president hi mitlom ngai thei tak le nama in pezau tak Scholarship pa buina tuk tu hai atul anga lo boy som hlak tu Scholarship HSA joint headquarters khoma in ngat nataka an nei ania hinga achunga wangduina misulin abaik an lo ro pekel hi Scholarship HSA khomin poi ati pui hle thu anin su
purem rut sang a bike misulin an lo ro pek na ahin poi 80 puin ei tur pui hle ani Thachaw March ni som ni palian thok sarkar thlung puin rampum hu pa in khar khipna alo tan ta chu nilai ni tharam ni som thum khan avoi nga na dingin Ajay Bala IAS Home Secretary Government of India chun chang air October ni khat voisu na in thoka mangding unlock guidelines alo tlang zarta hi dung zui hin containment zones lo hai po chu inchuk na tinga state union territory tin hai chu chang air October ni som panga an thok class le coaching mun hai chu class dung zuya hong thei ding online class distance learning tho thei hai chun sun zom pe ni sin school kai ding naw pang hai chu annu le pa hai shit puina nge ya kai ding school hong phalna nei hai chun mani state tina education department in zom dinga SOP anin dung zui nge ding ti ani higher education achun research scholars PhD le postgraduate science le technology subject la laboratory experiment mangtul hai chu chang air October ni som panga hnunga hong phal pe kan ni cinema le theater hai khom sit za som nga 50% hlu thei dingin chang air October ni som panga an thok phalani insuk limna mun parks le atluk pui hai khom chang air October ni som panga an thok phal ani bok SOP chu Ministry of Health and Family Welfare MOHFW win asuk suk zui ding ani sakhuna thil insuk limna in khelna politics thila in khom na le puipung na shim containment zones lo pawa chu amasa angin mi za chen phal ningati sarkar thlungpui shit puina lowin state union territory high in containment zones ani no chun state district le subdivision a high lockdown tho phal ni no ni state sung le putinga in lon interstate le intrastate movement chu khukhirna lawa in lon thei ningati permits phalna le pomna permissions and approval tool no ni All India Football Federation AIFF le Sports Authority of India SAI thangkopin kumsom parit hnuiting hai online manga football anin chukna ding pat sala chu zanikhan Mizorama and Kolni dingin Governor P Sridharan Pillai chun alo hongta pat sala hi athlete coaching program in football grassroots and intermediate ni in football le in zom thildang dang in chukna anel baka hitaka hin naw pang hain an rule hai le an ball pet na videos le an skills so na video hai khom an post hei bok dingani pat sala hi chithuma theni in an the dan dungzui anga class hai khom lak ani bok dingani my football culture my skills my training ti haya the ani pat sala hi COVID-19 thri in leng leya naw pang hai ngai tu na leya hung si mani Grand Slam singles title voice of ni pathum laizet lolata Serena Williams chu ake an suklim lein France Open second round in khelding ni sin lakhom hi tournament an thok hin an nuk dok COVID-19 updates Manipur sarkar in zani zanting dar nga athuan Sudanin Manipur a COVID-19 kai musuk tapo singkhat zaku somrit pathum anvoi mek active case sangni zali somnga paruk damfela in thlasuk tapo sangrit zali somruk recovery rate za som sari pasari point bill pani shingna chan tapo somruk pasari DIPR Mizoram sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 kai musuk tapo sangkhat zaku somrit paruk anvoi mek active case zathum somrit parit damfela in thlasuk tapo sangkhat zanga somku parit recovery rate za somrit point pali paruk in pemzat pani COVID-19 leya thi anumno Assam sarkar sunga zani chana COVID-19 positive case musuk tapo nuikhat singrit zarit sompakhat active case zaruk somku pasari discharge nuikhat singli sangthum zaku somku paku in pemzat pathum thizat zaruk somku pasari Ole khanghai pokha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro